Ngifuna ukukhuluma nalamaNazaretha ayephi kuJesu athi uJesu akekho. Mina-ke nami ngingaphi eNazarethini, ngifisa ayibone le video lena. Bafowethu, uJesu ukhona. Into edala ngithi uJesu ukhona ukuthi mina ngake ngambona. Anginendaba-ke noma lento engiyikhulumayo uyayikholwa noma awuyikholwa, kodwa engikwaziyo kodwa kuphela ukuthi lento engiyikhulumayo yenzeka futhi yenzeka kimi. Mina kudala ngingakangeni enkolweni ngake ngehlelwa isimo esasibuhlungu ngendlela eyisimanga, ngathandaza mhlawumpe ubusuku bonke ngithandaza ngikhala ngendlela inhliziyo yami yayibuhlungu ngayo. Ngangikali ukuba kulesa simo, ngangize ngizizwe engathi ngiyakhala kodwa manje inyembezi ingaphumi, ngingasenazo kwazona qobo inyembezi. Kodwa ekuthandazeni kwami ngezwa ngazuthi kungena izulu endlini, kwabhakazeka isicabha kungazuthi kungena izulu. Ngangitshela ukuthi ngishawa izulu, kodwa ngathi ngibona kwase kukhona ukukhazimula okuyisimanga endlini okwakungabhekeki. Kodwa ngayiphoqa-ke ukubuka lokhu kukhazimula lokhu. Kulokhu kukhazimula enhla kwakho ngabona umuntu owayegqoke ingubo eyayimhlophe eyayingathi umNazaretha. Lo muntu lo wayeney'nwele ezinde, lo muntu ngambona ukuthi uJesu, isimo sakhe nje sazisho ubone ukuthi lo uJesu-ke lo, wayefanelwe nje ukuba uJesu. Ngakuzama ukukuphoqa ukumbuka lo muntu kodwa kwangisinda ukumbuka, ngacimeza ngiyitshela ukuthi mhlawumbe uma ngithi ngiyabheka ngizobheka esenyamalele. Ngaphinde ngawavula futhi amehlo, wayekhona lo muntu. Ngathi ngisuka ngangicemeza udumo ngoba ngangisaba ukubuka loya muntu, wayengishayisa ngovalo engabhekeki. Ngacimeza kwaze kwasekuseni, yilapho engabona khona bafowethu ukuthi uJesu ukhona. uJesu ukhona bafowethu. Abantu abathi uJesu, abakhonza uJesu abadukile, bakhonza into ekhona ngempela.